Mukama ekiro kyatwizire kusiima habw'okuba Ruhanga niwe Mukama kandi oli murungi embabazi zawe zikaraho ebiro n'ebiro. Ntukusiima Mukama, ntukusiima iwe Ruhanga w'abaruhanga, ntukusiima w'embabazi zawe Mukama ezinyakutulinzire kuhikya hati Mukama. Ntukusiima w'embabazi zawe ezitwojyaho ebibi byaitu. Ntukusiima w'embabazi zawe ezituganyira kandi ezitugarura nambere oli. Webale Mukama, webale Mukama w'abakama, webale iwe anyakukora eby'amaani, webale iwe amagezi gawe Mukama okahanga iguru habw'okuba embabazi zawe zikaturora Mukama zatutegekera ensi eno Mukama nambe turayikara. Webale iwe ayahangira ensi wagiteeka eruguru y'amaizi, wateeka ebikwaka ebingi mu iguru Mukama bingi muno n'abasayansi tebakabimarayoga Mukama kubizoora. Webale Mukama habw'omusana ntukusiima, habw'okwezi ntukusiima, habw'enyunyuzi ntukusiima, habwa byona Mukama ensi ezindi eziwahangire ntukusiima Mukama. Ibara lyawe gunyumizibwe hebwe ekitiinisa. Webale Yesu Kristo, webale Mukama w'abakama, webale ab'okutujuna, webale ab'embabazi zawe, webale Mukama wange. Amaani gawe nigugahangire ensi, amaani gawe nigugakyalinzira ensi omukiikaro kyayo Mukama. Omusana niwo guragira kwaka, izoba n'enyunyuzi niwo ziragira kwaka ekiro Mukama. Webale Mukama wange omumezi, oyolekera amaani gawe mubire by'enyuma, oyolekera amaani gawe mu bwomezi bwaitu. Niwo ayatiire Misiri waita abaana baabo ab'okubanza ab'omuzigaijo Mukama, wagamba Isiraeli erugeyo mu busibe bwabo Mukama. Webale ab'embabazi zawe iwe Mukama wange omumezi ayabebembire wateeka omuhanda mu nyanja ekutukura. Noharukwingana Mukama waitu, nohakwingana Mukama wange. Ebire by'enyuma turuzira amaani gawe, ebire biturumu turuzira amaani gawe, ebire bigenda okwijja mu maiso ntujja kurora obukuru n'amaani gawe Mukama w'abakama. Hebwe ekitiinisa omuhangi w'iguru n'ensi, hebwe ekitiinisa isiitwanya kuli omu iguru. Oyikalire n'olema, ekigambo kyawe kitara, ekigambo kyawe muro, ekigambo kyawe maani, ekigambo kyawe kihanga, ekigambo kyawe kiteeka ebiroho ebitaroho bifooka ebiroho Mukama wange omumezi. Webale iwe anyakutukiza, webale ayatumira omwana wawe Yesu Kristo okwijja kutufeera n'okutujuna n'okutwiha mu bibi Mukama wange. Isiitwa anyakuli omu iguru, ibara lyawe linyumizibwe, ibara lyawe lihebwe ekitiinisa. Webale ayi Yesu osingura abanyanzigwa baitu. Taata omu iguru niwe wasingwire Farao niherye wabanaga mu nyanja ekutukura. Webale Mukama wange iwe ayayebembire abantu bawe Abaisiraeli kubaiha Misiri. Okyaina amaani nugugamu okutwebembera kutwiha mu bintu byona ebinyakutusibire Mukama. Ebintu byona ebyatusibire mu maka gawaitu twalema kukurakurana. Okyaina amaani Mukama wange omumezi kubiteera bikagwa hansi bikahwaho Mukama ng'oku wamazira Abafarao naiherya Mukama wange omumezi. Webale ekiro kyati amaani nugugamu agogenda kukozesa kuteera hansi kandi kuherekereza byona ebyatusibire mu busibe, byona ebyatusibire mu kurwara, byona ebyatusibire mu bunaku, byona ebyatusibire mu butamanya. Ekiro kyati amaani ga Mukama agacungwira Isiraeli kuruga Misiri nugo maani agagya kutucungura kuruga mu byona ebyatusibire mu busibe. Omwibali ya Yesu Kristo abaine endwaire Mukama amaani nugogamu agakusobora kumara endwaire zaabo. Omwibala lya Yesu abaine kansa mu mubiri gwabo Mukama w'abakama amaani nugogamu agakumara kansa ekiro kyati. Ntwangire obusibe bwa Satani, ntwangire endwaire za Satani, ntwangire obutamanya bwa Satani, ntwangire ebibi ebitwesibire abomezi. Omwibala lya Yesu Kristo leka amaani ago agasingwire Misiri ganagiherya Farao mu nyanja ekutukura, ganagiherya Satani mu nyanja ekutukura. Omwibala lya Yesu Kristo manarango omumezi ekiro kyati Mukama nateeka omuhanda hagati y'enyanja ya Satani atusibiremu. Omwibala lya Yesu ekiro kyati Mukama w'abakama nateeka omuhanda hagati y'enyanja ekutukura enyakulyomba omumezi bwaitu. Enyanja ekutukura gasobola kuba mabanja, enyanja ekutukura busobola kuba burwaire, enyanja ekutukura busobola kuba bunaku, enyanja ekutukura
kusoko kuba kulemererwa omubyobusubuzi ayi Mukama ekiro kyati leka amaani gawe gatutereho omuhanda omunyanja ekutukura ey'obwomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Mukama ninkusiima habwokuba noturabyamu. Mukama ninkusiima habwokuba tutujja kufeera mu kizibu kinu ekyo munyanzi gwayesera omubwomezi bwaitu. Webala Yesu tuli basinguzi omwibali ya Yesu. Webale Tata omwiguru habwokutuha singuzi omwibali ya Yesu. Webale Mwoyo Arukwera niyo omwebembezi waitu tutwabule niyo akuteraho omuhanda hatali muhanda omwibali ya Yesu. Webala Mwoyo Arukwera habwokuba notuhekerereza nyamusana ekiro notuha omuro gwawe kutumulikira nambe tugenda kandi nyamusana notuhekererezi kandi notwebembera n'ekicu kyawe ekyokubaho kwawe Mukama. Webala Yesu. Webala Mwoyo Arukwera ijiro obwomezi bwaitu ekiro kyati otutwale mu nsi empyaka otutwale mu nsi ey'okunihizo kyawe omwibali ya Yesu Kristo aruhese yotunihize Mukama wabakama ensi nambera ali obwoki ensi nambera ali amata Mukama ntukusiima habwensi egegerera n'obwoki n'amata Mukama ntukusiima habwensi egegerera n'ebyokulya ebirungi Mukama ntukusiima habwensi egegerera n'obusinge kandi Mukama ninyikiriza munsi yagiye okututwaramu abanyanzi go bona abatulindireyo amaani gawe ngo bararangi ekiro kyati omwibali ya Yesu. Amaani gawe agararangiza aba Hivites amaani gawe agararangiza aba Cushites amaani gawe agararangiza aba Philistines Mukama ekiro kyati amaani ago nugogamu nigaja kutera aba Filisuti nigaja kutera aba Hivi nigaja kutera bona abatulinzira munsi yitu eyatunihize Mukama ntukusiima habwokuba noturanira obulemu bwaitu bwona Mukama ntukusiima habwokuba iheryali abamalayika litwebembire okumaraho abanyanzigwa bona abatulinzira munsi yitu eyobusinguzi bwaitu munsi eyokunihiza kwaitu. Webale Mukama wabakama webale yoanyakola iguru muno oburwaire tubutwina obusobozi amabanje tugatwina obusobozi okuburwa n'obunaku tibitwina obusobozi Mukama ntukusiima habwokuba otwaire omugisa abana baitu bahaire omugisa amaka gaitu gahaire omugisa abazaire baitu bahaire omugisa Mukama ekiro kyati ntubaragira bona basibirwe kusumururwa habwesagama ya Yesu ekiro kyati Tata omwibali ya Yesu ntwemera kandi twetesagama ya Yesu kusumurura bona basibirwe mu maka gaitu omwibali ya Yesu. Tata omwibali ya Yesu ekiro kyati ntwemera omwibali ya Yesu ntweto kusumururwa halibona abarwaire halibona abasibirwe halibona abanakuhaire Mukama ntweto kusumururwa mukayeitu ekiro kyati Mukama ntweto kusumururwa mu mirimo y'emikono yaitu ekiro kyati Mukama ntweto kusumururwa mu bana baitu ekiro kyati Mukama ntweto kusumururwa hali enganjani zaitu ekiro kyati. Webale Mukama wabakama webale wembabazi webale yoanyakula iguru muno ibali yawe ly'amaani ibali yawe ndikira amabara gona webale abo obusinguzi webale Yesu okaijuka yana kuyeitu weija watusumura Mukama tuchungwire kurugamba nyanzi gwa baitu Mukama ntukusiima otulisize birungi otwigusize Mukama ibali yawe hebwe kitinisa Mukama wabakama ibali yawe hebwe kitinisa hati nebiro byona binu byona ntusiima nturamya ntukugiza kuraba omwibali ya Yesu Kristo Mukama wetu. Amen.